ji bajarokê Tiltemirê çalakvan Azad Hacoş bo wergirtina bêtirzanyarî li ser rewşa wî bajarokî niha bimere Dembaş. Belê Dembaş mamoste Dembaş. Azad îro li Tiltemirê çi hebû li gor zanyariyên te? Berê îro sêro her demo kevdûyê aramî dendrê bajar de heye. Belê dengte de mamoste. Belê fermo. Belê deng tê Azad fermo. Şer dendrê bajar şer belê şer dendrê bajar dikin heye. Şer gerdora bajarê car caran şervanê ye pekê topa davên aliyê gundê xê diştê. Êwan tirred jî aliyê wan dinayê Daeş ti derba nabe jî aliyê ê biyarî. Kesî zan bêsedem çiye dendrê bajar de aramî heye weka royî te ew şerê ê giran tînene lê gelek çek û cebilxanên ê xurt ji şervanên Kurda yê pekê re ro bi ro tê. Belê gundê xê biş wek duhn û ceghanê arkê ji me re ragihandî ku nîvî di destê Daişê de ya û nîvî din jî di destê hêzên YPG de ya. Heta niha rewş wilo yan guhertin çêbûye? Belê mamoste rewş wek herdemê ki guhertin tê tineye lê aliyê hêza xurt bi aliyê şervanên Kurda heye yanî tim û tin şervanên Kurd êrîşa dibin serwan ewanê hanê car caran bi taş divegerin lê yanî îro çerro her wek hevdûyîtan çawa ew ciye got Daişê kontrol ser kirî jê derneketiye û şervanên Kurd jî yanî şervanên Kurd timî êrîşa dibin serwan lê pir pêşketin heta niha hîna li her dolayena çê nebûye lê hêza herî xurt li cem şervanên Kurdayê. Daeş ji aliyê xwe ve tu şerî nake yan jê bersivê jî nadê? Belê mamoste xwe ev xala got merem mayî li ser dimîne ev îro çend ro YPG şerekê qurs dibe car caran tu mere şer derdikeve belê car caran şer derdikeve orta wan ew jî dabêjin lê got YPG êrîşî wan neke ew tu topa nabêjin nev alî bajar de belkî car caran dabêjin aliyê got meselen ciye got meselen YPG meselen rêbendê xwe çêkirine lê tê ew derbên ê xurt ji aliyê Daeş heta anha nehatiye û ebeya hanê bêlo partiyekê li cem şervana û li cem xelkên bajar çêtir. Azad li gor zanyariyên te Daeş dema bersivê dide bi çi çekan şer dike? Belê wan çekê xurt heta anha Daeş şer nekiriye Daeş wek çilo wek ihtimadê datin li ser wek kesayeta xwe tanî got ملته خصيمه ترسينه كده بانه فريق الكشر جدك بشوراتين بفاتوراتين بتشتي يقولوا ثاني دابا دتين مثلا ترسينه كده خلينا ندري ايه خلفيته جبر يقولوا ثاني شو يعني حتى انها داعش بوان شكي خرد شرنكري كان ثاني يقولوا مش كادو هجوم ايريشاتين اللي صار جيل عسكر لي مثلا شربان النيابه كده بريا خلكين وبندن عربات يعني عرب بكرن مالي وانده وجيش كده ايريش دينن لراس راس ايريش ناكل مامستر. بله او خلکن گود ماین دهندره باجاروک دا و گندواره وی او روشاوان چاویا جیانا خو چاوا بریو دبن. بله ما مستشفى ابي هاني مدخوطه بالسربس التنين هيا انا ايرو دمر روجات شنه حتى انها شرقو مثلا تدمر دو تشكري مايه كسر بسر مدنهاتيه يعني ام حتى انا ما توايد من انجمنان اجتماعي يا مثلا تبدني لا مثلا حالي خلكي ايه دوندري باجار دمانه بتوان قرتيني كسكاي نمايه يعني حتى انا خلكي ايه دندر دمانه مثلا جنجن مزنن خورتن اعتماد السروي تشتغل دندري مالا مايه حتى انا كسكينه دواره مدهاتي نتا علي كريم مشانديه وابي انا جديد تشتكي ثاني يعني طالما مثلا خلكي تستمر حتى انا برابانيه بالباجاري وخدكن ومورال خرد بن وناس حتى انا كسر باسي نديت التمر بده ترى هركز جانب ما مستعد انا ما قلت خازن بريا اكير بشيلن ترى هركز جانب بخدينا بالباجاري التمر هري باجاري ايه جزيره وين تشهرن عمود طامش ودربيسيه ترى هركز جانبه ابي انا ما بقول كذا بشايه ترى هواره مدورن ترى غازيه مدورن ترى ورن
مرالة خرد بدن خلكة تلتمر وشربان الكردا باقو ام كارب امشي بلبانيه بتن قوم نهل داعي درباسي باجاري انا بدن شبوق باجاري الدنيا شي نرن آزاد نهال تلبراك جي شرو پفچون هنا لگور زانیارین تا روش لویده چاویا هگر تو زانیاری الجم تهب انا نكرم تو زانيارا سبدم نجي وقت تجهيزتي ثاني وانه شر لتلبراكي والتلحميسي هي لبراسي تزانياري الجمتنا له لدروشة تلتمر دي أذكار زانياري أبدا بله آزاد حاجو جالگوان جتل تمر مربو گلک سپاس جبو زانیاری انتا